Embumbeni akusangenwa ngamali kanza kwethu. If udinga nje ungena embumbeni kumele wazi ngane kwethu ukuthi ke kusukela namhlanje akusangenwa ngamali kuphelile nje bafowethu ngokuthi uma ungena embumbeni ungena ngemali kusukela manje namhlanje kanza kwethu. If unothando lokungena embumbeni into edingakala kuphela i-voucher kuphela. Ingabe OTT voucher, Blue voucher, One voucher noma abe nje i-voucher but ekhona ungena kephi ku-Betway yabo kuphela. And then ke okunye kanza kwethu noma ezinye zezizathu bafuthe ezenza ukuthi ke ngishintshele bafuthe from ekungena bafuthe ngemali to i-voucher is because bafuthe kunabanye abantu abaningi bafuthe mhlawumbe kwesinye isikhathi bakwamanye amazwe and kunzima ukuthi basende imali yokungena embumbeni kanti ke sebengicele kaningi bafuthe ukuthi engcola ke ngishintshele imali ngenze ngapha ke kuma voucher. So ngilokho bafuthe ngiyiziba ke bafuthe londolo. So bafuthe namhlanje ngoba phela bafuthe inhloso yembumbe bafuthe ukusiza abantu sengikhetheka bafuthe ongcono ukuthi ke no ake sishintshe bafuthe from emalini singene kephi ke bafuthe la bafuthe kuma voucher ngoba bafuthe vele singamaphanda vele ngiyiphanda i-voucher bafuthe usebenza ngayo. So ke if unothanda lokungena embumbeni umnikelo wakho nje ngawo ukuthi ukhipha i-voucher. Uma mhlawumbe ufuna ukungena kwi-VVIP should uzokhipha i-voucher ka250 ngoba ungena kwi-VVIP imali no250 and then uma ufuna ukungena kwi-VIP should uzokhipha ini ke i-voucher ka150 ngoba ungena kwi-VIP u150 so uzokhipha ini ke i-voucher ka150. Ilokho nje maphanda ngithi ke bafowethu anginazi bafowethu khona namhlanje ukuthi ke kuphelile ke bafowethu ngokuthi embumbeni uzongena ngemali akungenwa ngamali kepha bafowethu kungenwa ngani nge-voucher kusukela bafowethu namhlanje. Please ke maphanda qaphelani lana nganza kwethu qaphelani la ngiyacela bafowethu niqaphele bafowethu ama-scammers. Qaphelani ama-scammers bafowethu ngoba abhokile bafowethu left and right. Ngiyacela bafowethu niqikelele nganza kwethu ukuthi uma nisenda ama-voucher nithumela bafowethu enambeni mhlambe ukhokhele i-VVIP yenza sure phela ukuthi uthumela enambeni ethi 064 617 0296 064 617 0296. I-voucher yakho ye-VVIP uyithumele enambeni ebizeka kanjalo and then mase uyithumele i-voucher yakho don't expect phela ukuthi uzosizakala same time immediately. Cha, ukulinda nganza ukuthi kuthatha 6 to 72 hours ukuze ube approved noma ube phakathi embumbeni yabo. Hayi ukuthi uma uthumela i-voucher manje uzo expect ukuthi ungene same time ngoba phela futhi maningi nganza ukuthi udinga usizo kumele wazi ukuthi khona abangaphambili kunawe abathumele eqala kunawe. So ukulinda kwakho kuyoba isibusiso kwakho noma kuyoba ukuthobeka okukhulu kakhulu enhlizweni yami ngana kwethu yabo ngoba nibaningi bafowethu. So kumele nazi nganza kwethu ukuthi kumele wazi ukuthi uma uthumelile ulinda 6 to 72 hours. Angeke kudlulele ngale ungangenile, angeke kudlulele ngale ku72 hours ungangenile embumbeni, ngeke sidalo okwakho ngana kwethu ukuthi ubiye phansi umoya ulinde ngoba uzokhona ukuthi usizakale. And then ke if uthumela ke i-proof of payment yakho uthumela uma uthumela i-voucher yakho for ilokhuzana for i-VIP enza sure futhi nakhona ukuthi uyithumela enambeni efanelekile futhi yani na ye-VIP. Inamba yakho na ke nganza kwethu ibizeka kanje ye-VIP ithi 076 2891 628 076 2891 ilapho ke wenzana khona ngana kwethu othumela khona ke i-voucher yakho kephi kuyo le number ye-VIP if ukhokhele ini i-VIP. Zinganza kwethu nakhe ngicela futhi nikwazi ama-voucher bafowethu angiwathathi ku-Facebook, angiwathathi bafowethu ama-voucher bafowethu kephi ku-inbox ba-Facebook. Once nje kwakhona umuntu ocela i-voucher ku-inbox ku-Facebook okwazi nje ukuthi sekuyi-scam kweleso akusimina. Ama-voucher ngiwathatha ey'nambeni lezi ezothiwe ngiyibizile. If ukhetha i-VVIP inamba i-voucher ke-VVIP ye-250 ngizoyithola kephi enambeni ye-VVIP. If ukhokhele for i-VIP i-voucher yakho ye-150 ngizoyithola kephi enambeni futhi ke yani ye-VIP. But hayi ko-inbox baku-Facebook angiwathathi bafowethu ku-inbox baku-Facebook i-voucher. Even nakhona ku-WhatsApp ngiwathatha kula manamba engiwabizile. Once kwakhona enye inamba ezokufuna i-voucher ngaphandle kwalawo okwazi ukuthi scam kwelesa kusemina futhi mina nganza kwethu angihambe ngilandela abantu ngithi faka i-voucher ukuze ungene embumbe. Cha, abantu ibona abayizelayo kumina bezocela usizo bese ngiyabasiza but hayi ukuthi umuntu ngiyamlandelelela ngithi mfowethu hayi nakho ungene embumbeni ngena. Cha, angikwenzi bafowethu lokho. Once nje wahlangabezana nento kanjalo okwazi ukuthi sekuyi-scam kwelesa akusemina nje sidalo. Ngiyangicela maphanda niqaphele nganza kwethu nibe mehlomane nivula amehlo bafowethu. Ngiyangicela nganza kwethu ngokukhulu ukuthobeka kunina ngithi bafowethu ngiyanihopela. Ngiyangicela bafowethu ngakukhulu ukuthi niqaphele bafowethu. Ilokho nje maphanda ngithi ke bafowethu cela ningibonge senganza kwethu la
kumaphanta ami bafowethu nje awu2 bafowethu ake angiphake bafowethu lezipho lezi bafowethu elapha phakathi. Ngiyonivulela ke bafowethu ngelinye ilanga nganza wethu. Ngijabule nje kakhulu bathi nje Nkosi yembumba siyabonga nje kakhulu ngomsebenzi wakho omuhle mfowethu ukuthi usiphilise ngebhola. Ngithi ke nganza wethu ubuntu bafowethu abantwini. I believe ke bafowethu ngokuthi ke uma usukulula isandla bafowethu abantwini uNkulunkulu ukubosisa more njengoba bafowethu kwenzeka nganza wethu ngithi bafowethu ukubambisana ngokubambisana bafowethu ikhona bafowethu ukubambisana nganza wethu ukuyosinqobisa bafowethu ubupha ikati bafowethu lisuke nganza wethu eziko. Yabo ngokubambisana nje bafowethu sisonke uNkulunkulu bafowethu I hope and believe ukuthi yohlezi bafowethu esibusisa njalo kukuhle kunzima sithi bafowethu sibambene sindawonye. Asingajabulelani kuphela makhamba kahle even makhamba kabi asibambane sibe into sibe imbumba nganza wethu ngoba phela futhi kuba imbumba niba imbumba kukuhle kukubi bafowethu yabo ibhola nganza leli kumele nazi bafowethu ukuthi ngiyabanjisana bafowethu ebunzimeni nasebubini nasebuhleni kumele bafowethu hlezi nganza kwethu sindawonye. Ilokho nje maphanda mphathi bafowethu imbumba izama ngawo ke bafowethu indlela ukuthi noma ngabe kunzima kangakanani but akwenzeke something ejabulisa abantu. Ilokho nje maphanda ngithi bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu ngothando lwenu nganza wethu enginikeza lona bafowethu. Ngithi nje bafowethu Inkosi inibusise nganza kwethu nami ngiyohlezi bafowethu ngenzele okuhle ngoba nani bafowethu nisiphathene bafowethu kahle siyahloniphana bafowethu kumnandi kunje. Ilokho nje maphanda ngithi bafowethu Inkosi bafowethu inibusise ngiyabonga kakhulu ngiyathokoza bafowethu kunina ngiyohlezi ngimthanda bafowethu ngiyohlezi ngingani maphanda. Ilokho maphanda don't forget ke bafowethu ukuthi ke embumbeni akusangena abafowethu ngamali i-account number nje le ndala eCapitec Business ungayidelete abafowethu ngoba vele angeke bafowethu ke isasebenza ke bafowethu ke okwamanje. Ilokho nje maphandama ngeke kusophinde nje bafowethu ungena ngemali ungena ngani na nge-voucher bafowethu kuphela manje OTT voucher, blue voucher or one voucher lena nje izokhona ukuthi ingene kubhethweni bese kuyabhethwa. Ilokho nje bafowethu nje bafowethu Inkosi ke nganza ukuthi nibusise bafowethu nibe right bafowethu nidlale kahle ibhola bafowethu kube mnandi kube nje. Siyabonga kakhulu bafowethu amen.